bazalwane incwadi kaJohn uYohane chapter number 19 verse 26 ufundeka kanje. uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi abemthanda emikhona uthi kuye unina, mfazi nanko unyana wakho. Andule athi kumfundi lowo, nanko unyoko. Wathi kwakwelo lixa umfundi lowo wamthabatha wamsa kwikhaya lakhe. Alibonge igama lika Jesu. Bazalwane, ngifisa ukushumayela namhlanje ngezinto eziwu2. Okokuqala ngizoshumayela ngokubaleka komuntu wesifazane emsebenzini kaThixo. Noba abantu bangathi abantu besifazane akumele bame ngaphambili, kodwa kuThixo akavene vele umuntu wesifazane. Each and every time izwe malisonakala akathi uNkulunkulu apha amadoda, uthi apha abantu besifazane abazokhala. Okwesibini ngizosumela ngepurpose, ngoba bazalwane izinto ezishayayo size sigcine sisehluleke kuhamba noNkulunkulu ukunga understand ipurpose yakhe ngathi. Bazalwane ke kafishane ndenze introduction yami. Sifunda incwadi kaJohane lapha siza uJesu ukhuluma, lithi iBhayibheli liyayicacisa kahle le ndaba, lithi uJesu uthetha noma wakhe nomfundi wakhe, but ngididwa ilanguage kaJesu umethetha kuma wakhe. Uthi mfazi nanko unyana. Ngizibuza ukuthi mina shukuthi nami ngayisho lento kumama, dithi mfazi kuma wami, but into engididayo uMaria ayimhlukumezi lento ukuthi uJesu ambize ngokuthi ungumfazi, ngoba uMaria kunento ayambulelo ngoJesu engizovala ngayo. Lithi futhi iBhayibheli uJesu kumfundi wakhe abemthanda. Iyacacisa futhi umfundi, kodwa akathi mfundi, uthi nyana nanko unyoko. Ngamanye amazwi ukuthi uJesu kune language bazalwane, yazi ilanguage kaJesu nje noMaria enye into engiblessayo ngama irespond kaMaria kuJesu, ngoba before uJesu engekawuperform even umangalisho kwaba kukhona isikhathi lapho emenye endaweni ekuthiwa kusekhana kukhona iwedding. Lapho ke bazalwane kuthiwa umtshado kwaJuda ubuthatha for 7 days. Befanento ebigcina sonwabisa abantu ekuthiwa yiwine. Every time ayikithi baleke njengewine kwaJuda, ezalizabe kubona abantu ma onwabile udlala kuze ubuze kuthiwa hayibo kuthena onwaba kangaka ingabe uphuza iwine na. Lithi iBhayibheli ngosuku lesithathu uJesu ekhona naye invite kuwedding kumshado, kuthiwa kwaphela iwine ngosuku lesithathu. Baqala abantu badakumba ngoba yayisengekho into engabajabulisa. Uyaqhuma uMaria. Lithi iBhayibheli uJesu lapho bengekawuperform umangalisho, uyasuka uMaria uya kuJesu, uthi Jesu laba bantu njengababona bedakumbisile bengesenayo ijoy kuphela iwine. Alibonge igama lika Yesu. Manje uyangidida futhi uJesu language yakhe akasho ukuthi Maria I'm not a hoster, andinguye umnikazi womshado, ngiyivisita. Ngokunokwami ngicabanga ukuthi uJesu kwakumele ukuthi aphendule njalo, instead ukuthi asho kanjalo uthi mfazi futhi uma wakhe asikafiki. Uthi diblesswa ile part yokuqala uthi ungene ngani kokwami ngoba isikhathi asikafiki. Manje uMaria futhi akaphenduli. uMaria ucabanga lento ikhulunywa nguJesu, uthi ungene ngani kokwami isikhathi singekafiki. Uyacabanga uMaria uthi lento isho nguJesu. Uvini uJesu lakhuluma nami wake wangena kokwami isikhathi singekafiki, wathola irespond. And uma sayitholile irevele ngoba bazalwane kahle ngifuna ukusumela kakhulu ngokureveal kokwambula kwaKristu, ngoba yenye into ukusindiswa yenye into kwambulele. Ngoba lithi iBhayibheli ndibanga wonke abantu bangasindiswa badlule bafikele kuyazinyaniso. Ukwazinyaniso kwambulelwe ngoNkulunkulu. uMaria akaresponda kuJesu. Every time uJesu ekhuluma
akaphendula uMaria uresponda ngeaction. Iaction kaMaria uma egqiba uJesu ngokwelanguage kaMthunzi wayemphoqa ngoba uthi mfazi ungene ngani kwami isikhathi singafika. Instead ukuthi aresponde bamangala abantu bathi hayibo lo mfana ngoba abazi nobumbani. Lo mfana yenza kanjani athi kuma wakhe athi mfazi ubheka kulabantu abadidekile uthi noma ikupha azosale kusho uma ngihamba la ize nikwenze. Ngoba uMaria kwakunento abantu babebona uJesu kodwa uMaria ebona uKristu. Waphenduka uMaria bazalwane wahamba babesala abantu uzothina uJesu wathi gcwalisani imiphanda angizohlala ke lapho ke bazalwane. Yize kwi-purpose kaNkulunkulu ngami nawe. I-purpose bazalwane kaThixo ngempilo yethu is only Genesis chapter 1 and chapter 2. Ukusukela kuGenesis chapter number 3 up to Revelation chapter 22 to the last verse 21. Yimizamo esiphindisela kuGenesis chapter 1 verse number 2. I mean chapter 1 and chapter 2. Ngicela kuyi-shortcut ngoba isikhathi anginaso. Kwenzakalani ku-chapter 1 and chapter 2? U-chapter 1 and chapter 2 kukhulunywa about the kingdom. Lapho umuntu ebusa. Uma ebusa phezu kwenyama yonke. Lithi iBhayibheli lapho kwakuthi nje uNkulunkulu engadunyisiwe nje kodwa in the coolness of a day abehla ayezantsi ayohlala nabantu. Ngenxa ukuthi kuphila inkosi emhlabeni. On the kingdom. And uJesu bazalwane befika. He only preached about one sermon. Wazobethelele esiphambanweni. Ethi nje ubukumkani bakaNkulunkulu ufaniswa nentombi. Ubukumkani bakaNkulunkulu unje ngomntombi owenza umshado. Yonke into yakhe is about kingdom. And every time umesiya abantwini ubefika nje ashumela ubukumkani. Abe into ibididisa isermon yakhe imibuzo yabebembuza yona. Wayishumayela kuJesu and bazalwane uthi beyivala kunesikhathi lapho bathi abafundi bakaJesu bebona senze imimangaliso. Bathi yebo lithi iBhayibheli kwiGenesis sizinkosi but kunezinto ezinxakayo. Why Jesu thina singawakhipha amademoni? Why singakwenzi lokhu okwenzayo wena? Bayaqhubeleka bayibona imfihlo kaJesu ayikho ekuvutheni kakhulu. Ayikho ekunikeleni kakhulu. Ayikho advertise abantu ukuthi usinisiwe. Prayer ngoba uJesu uphile iprayer life. Bathi ngelinye ilanga Jesu sifundise ukuthandaza. NjengoJohane bafundisela abafundi bakhe. Ngicela bafast. Uthi uJesu when you pray you must say let the kingdom. Cela kuphela nje kuleyo ndawo ngoba ngithe ngizoshumela ngekingdom. Uthi uma nithandaza let the yithani uNkulunkulu abufike umbuso wakho mawufike. Sithi inkosi ubukumkani bakho mabufike. Jesus. And bazalwane uJesu uma efika emhlabeni ufika kwesikhathi esinzima kabi ekuthiwa i0 hour i-dark period. Ngithanda ama-version okuqala kade ngisearcha ukuthi kunamabhayibhili abhalwe okuqala ayeseparata i-Old Testament ne-New Testament phakathi kube nephepha elimhlophe elingabhalwe lutho eliclean elirepresenta 460 something yeminyaka uThixo ethule nje ekhona kodwa ethule. Ave kwingozi uThixo ekhona kodwa athule empilweni yakho. Ngicela ningibambe bazalwane.